Kopi besian dorong suab. Tadaw konom koduvo dovuhan kotohu. Daitid maisot to binay ko ngabi. Daid pinalay te ko bantan ku. Daid to taning do kopisan do bisop diti. Pinunganan ko do hintun. Teka binalay di Lodin bina ko Cecilia Pijay uhan ko tahu na po dayti maisot to binay ko nga nga tumimpo no di tay ko nakatahib no di o timpo do osogit dadi tumimpo no di do humasuk dayti diti nga otumbazan zo miyaga di ko basan ano to ko do sangyan kono po do dong suab po tay ko sumuang nagyotudan nga osogit ti kakalo sogit kumisaw ni tadaw duhiad penong do kahisawan diti dayti so diti mangigintong kay ko na po da jam ko si jam tay ko padating humasu na di tu buhan ko taho sumuang hobi po sa buhan na kapat na padating humasu na di tomod ingka na ko zuzufo da taban da dayti maisot diti tay ko day kakadasan do maiku bayti kuang 4 minit mantad do kakadasan do maisot ang late kakadasan tay ko kampung do maiku dayti sono do paintindoy dayti dason do pipio taon diti bulan kapat na panga naikot hinasu dayti Thailand iba di may do iso kalamasan do ozubon di ho do tikitaw nom kabikuang no saminggu ziho dayti Thailand saminggu o kapolintan day Thailand no manak do suti kamay di to kiba na kalamazan ipunganan no songkran festival kabo kalamazan do vaig inombo do nonggo no po nga ziho papa gavad do vaig kumadi isay tumahib au ko buli hodong nga iso no po kabasyan songkram festival iti nga tu ahasu giho buhan kapat ay ko tinasu da di sengyan kana pa do di do mipodsu tay ko man kagabaday do vaig mantado bolidi o tay ko mantado nuno po kapo bo sinapang no vaig ngabi nga au ko buli hodong painggazad ko na po itu ahasu nga tumimpu no di buhan may no makatahuri ti do masuk piumanan kut binabang do hinasu do tadaw o ipokosudo nga daw giso minamin sosodop nga au po naikot koso ikomozon di nendaman hinasu tu ay koto pala may do buhan kapat nga inghimo inggonom zo do mimpodsu tu podumasan sanga nga daw naikot hinasu tabi na pangabi nga siko na po day tiri nga upasagit na po di do tinanay ko pisan do bisop tay ko day hamin nga kibay bagyado condition kamay di condition kiba do kaban do puposogit o tinan mintangan ko so hiyad ho danau naladu na di buhan ni nakatahib kay kot na may do buhan kapat kahimo nga tumimpu no di siho teko kiba di boko ni buhan may no tumimpu no di siho do mananom lepay
mananom depai teko penipu no desa do monotok do buan kapat kohimo konom Tuhan hobi ko sa lupan kohimo konom tu kibana di do gugu tumipun na di bago ko mo sa musim no madasam teko humois so tasam do baik diti apa sih jika diti nga mana ako suno po di do vlog diti do mantan do benang lai diti ya sangan nu di tanah do hiya di ho muda som 2 tahun ni nakatahib ay so hay do hamin teko bahay di minan todo nga tau tu kaikot na po pumusapan di sangano do tanah di hom untunay do tanah amay no di bahay teko ay no di ho taday do punganan do hamin do izonon o sivaon mo tu di hadia na so kasa nga kiba do duvongo podo daw bilik kamay di duvongo podo hinimput laminan todo tumano do podi kantahangan di sangano diti tanah iti sangano diti hominan yang man yo posivaw iho posivan ka iho na di so di kano naman nagah pati ka kusan pa dito kananangan kuno padanga o soyhi do danaw ampay kagyanga kusan pa di makito no diho tosodu diho nga babay no minan tanamay minananom do gandum teko jagung kabo ito ko tu iti no komozon do ko basanan iti abi po diho mongomot pay man bago diho tanamay do jagung teko gandum omoton teko ansak po di ngabiak tuwa tina po jagung teko gandum netiliti ngaman diho do dizo do takanon do tazam boy ho abi po diho abi po do kamuso na mongomot teko magano diho tuba man do diho bago pasohibono teko gentian diho do pai ingka no kazuzu po dititi mongomot na pai mananom do gandum do induvo sontaw ni tiriti okon ko kamuzon po nga induvo kamuzon pa nga magigaganti iti pay gandum insan no sontaw naman nanom ito diti tabi niya kong abi pamitian iti gana tayo kita na di binohi dagay di taon nakatahib nakakita ko iti nga iposay iti nga tinanaman na gidagay do punti-punti maniposahi do tansa do bisop di mataduhi hiya gisom do hiya di kiba do mangga kiba do bambangan kiba do avocado kiba do dahit kiba do ampun man di dagay da ansaw dati do taon iti paikot ihi pibahitan diho kiba no gido angkab dagay do potuy dong bago do hamin iti na pangahamin nga pidi mo kikiaragay teko hostel kamay di dasom 2 tahun iti na kumuso na project lagay daw lumonto go kontadan posumpakan natin hamin panang luhiya tada na gado kumuso na hostel teko hinimput nga pidi tutul mambuhi itu aw nung imimang bisop do sangyan po kibado tomboy na madikot may tomboy na bisop nga aiso do paisanan to babay na aiso di gada hinimput kay kibay do iso luwo hinimput nga no gumo na pudi madidikot nga aw di kay kanu do menampung musti do magium sa do hotel do so somok po sa hiti do mizon amin kani ho iho na kamazon do kiba bago do ngatusan nga ibu bago investment kamay ni nga sumbayang so tama do onwan so do lahan
ang katahuadan lagi kumadi wokon di kibada kapiuman do manahuod do kumada bisa pang katahuadan lagi o titahuod nga video zoom sambayang dia zoom tuwing kanay ti kaposisyon tabi na ikong ngabi man tako ti humbuso iti kaposisyon na tako sa do na di pinanaw do tako o mizaw di ti nga taon di ti sumuang na di do himo nga podom si zamtaon taon tiso sumuang na di do anong mga pod kamuson do pinsin kamay nung pangkaladya kaday kapalintahan tabi na ikong ngabi ngayon kano kaposisyon iti hanga doon di da muhi hanga doon na hamin hanga doon di doon po paguloy ngabi kung patuda na padang taon no nakotang kisad no ni siyama ang zina ang boko do tabinay ngabi nga kakari do painsuang na ginapian do mundom ngabi do taon onom nga podan taon tu nga podan kauzuzubo day pinampang kauzuzubo day kampung nagay day kampung pinampang in don taukon kamay di in binswaan kamay di hanga doon di da nga iipo di dahil pamuandaman no tako do ono no po no tahiban no tako di mantad po di tongon ini untuk do guminaso do tako nga awi ohivan kohi sida do ginabo nga aw no di mugu o buli do guhyon aw no di kano gumuhi jadi ono no po itaguwangon no toko do swab teko dumuntoh tabi na akong ngabi nga toko ya manantu papawasi mamawasi do sinakagon tay ko ono ko do di zon di binazan no toko na may iawazan no gida sakag na kawago tanak nga mazogazo sinakagon nga gumazo suway wagot taguwangon diho taon-taon diti manta di taon di ontok do guminaso sa toko ondom ko suminikulzo dahil sinikulan no Saint Alesius Limbanak di umulku himotaon 6 taon montok di umulku 4 taon nakasikulzo na gidayid Saint Joseph Convent kamay di dayhod pinampang mi podam 2 taon nung dayhod jo Saint Michael pinampang sikul ex Saint Michael yan subo Lasal School no susuway ba no pinasa na to ko nadadi so the missionaries day umul ko do 2 taon ninintong kop so day okon ko na po day Sabah nga day Asia kamay di minintong kop so do papabal tabasi kumo di Tuhan Jesus paingkolahan no tumanod sa bagin mo kikya daw no sangyan patako do kiba apan to do katumbazan doy tama tako di surga maza di Jesus Kristus nga kiba nga bido kabasian katuhidan katapatan maza di kajalan nga bidaw itonu do no tako pamini minan ko pajalo minintong kapso do sa bagin missionaries dari Vietnam zono dari Cambodia zono dari Pakistan zono dari Bangladesh Uzod Afrika Selatan kami di South Africa zono minoy zono gihud Eropa nakapanaw zo dari Amsterdam Belgium Switzerland zono dino nakaikot so giso mihud German minamodsu teka baptism zo nga bidayhod bawang the Rhine River the German people taon nakalahib nakaizon sa tuluay na gidayhod Belgium dayhod so sumok di kaupisan nga bido ano gay European Union dayhod Belgium iba kakal kibrahamin na gay deho sa bagi na missionaries dayti zona didi nakatindoy diti nakasabo ang bisop datong Thailand nakatindoy so nakahijo di dayti
Thailand iti nakagaso no dia tanak nga tomoy mo do ondom nga bi da tinaw do tako ako yo hevan no ko basana no madat to bos to ko do kadazan no tinaw to ko do kadazan no magumu no gyo tumazan suro tuhod nga bida kadazan di son tangkop di pamagunan wokon di sakag dagay wong alung te ka wong lung nakatindoy day Amerika wokon day UK diba nagi di walis ko do nadadi do tuhun na UK wokon nadadi do tuhun na Australia ngawi ud Canada gumut tuhun kadazan son tokop do pamagunan nga kada toko hivay do toko no politi so toko no pangatuhun do good spirited person ya intana itong tiagak datu pito majuntin no gimno bos do kadazan na po kamazon na good spirited person kamazon di tuhun di tong sunduh tuhun di abasi ino kamazon na kadazan mi iso no bos toko kompizo do toko sunung ipama do nakasabo toko do sangkasubazan kay hozo mo bos do Thailand Thai kamay di boso do Ingles kumada tanak nga aw kuy hiva no boso tinaw do toko do boso kadazan tu itino i pampang ondom ko na po pampang tabinay ko ngawi nga ondom ko pinampang tu ino ipato do bos di pinunganan do pinampang mantado bos do pampang to gumu o bato tanga gazo ido di zona do pampang songin suni teko dayhad pinampang tuhun na kadazan na pinampang zo no di nasusuh mantada kampung pinapah dayhad pinampang tuhun kadazan ni paingizon day Thailand onu vagu manuat tabuk kumazo manunpu do hozo da kadazan sabagi do bisop kumzo ni huguan day ACRT day pu da kay punganan do World Bishop Council Federation iso song ni huguan din ACRT tamay mo so do manandak do anu na pay man tapi manan ikatubasan so do ina dami na mangun kuminado go manakotahod surta maray surga tu ohidas tamay mo zoreti nonwan so isidodo tingatan pampalakat daw do day sundong ipaptu do so mantar pamagunan do bonyo do sabah nga iblakat daw tamay mo yang paydago so bayabi nga biti na po nga kasunduan naman tanda Tuhan kamay di man ko na po sobo ipinanaw ko dasom no somok yung mga podtaon na so bayabi diti na po nga sabab na balakat at Tuhan iba daw pipi na gida manunuhong nagaditi ang kita ka diha yung manunuhong nagay mamambalisi teko papabasi kondo anino kana tomping habi megaditi ang habi no diho nang abi idong suab pom auswi tagal menu kay hozo tiho do rutin kamay di mamambalisi boh teko papabasi do komina no bisa beti mau ziho na paling ngaton Thailand nga biti manuhong nagay muhanti so kay kot nga bi makikia ami spiritual son and daughters kami tanak-tanak kami dugang pidagay day Tuhan do mo itong buhay dagay habi ko ang natuhupat uhan na Songkran Festival at yung alamay teko o gumuli wagutun nga di ko deti di kita padbuhan tingaw aramay di kita padbuhan ng mandidikot sa tiho deti dami no biso pamodop do tausodop makan sumambayang mga zodo Tuhan ingkana security tikiton siyo to auso di dati kombo do taon iti di Sabah to di taon nakatahib belum nakaikot so do minamalamay do tadaw da kamatan nung nagi bulan 12 di
Nayo zonogi nga. Nung kiba do anaw nung pasan nga may dati ang botoluay dahil Kuala Lumpur do taon iti. Suti school te kapengko. Tu kiba do ngozon nayo. Ingkaka na tabi ko ngabi. Siyo tu anaw yo salita ko di ba no? Kay kaluputan te ko kantangan ko dahil vlog di tinga. Ansan so do kapanaka video sudo. Kung suban, kung kahandasan ng konsikan, kung tabi pibasan kumadia so kadahibay, do membasa the Bible, kajalan nga bi Tuhan Jesus, tumanu do pelinta nga bi daw, teko tutudok daw, tu ini kapanak tako da kabahan, apulokis, pinantod do kotumasan do tumihambus tako do komposisyon ito to binay ko nga bi ono na pay nakatahib out di mati ano guhyon amo no ito doon tako do bainom swab iti na may iawazan do sakag tekatanga anak lagu do tako dadi do tako na imamalintis nga biditi no awasi na patindahan non ko awasi no giya palalahan no tanak do tako mintong ziho do tako sa bagi do mohoing sa bagi di sanghun huguan di man di ho tanudo kano do tako do menak do kapangunsuban teko tanudon do tuhun subay to iso na po no momondom sabab da kutumbazan ko day kiningan may minamanaw so di timi ang paedi kumusta no faith kada ang English by faith I walk by faith. And I've seen how God has moved in my life, have changed my life, has transformed my life, has blessed my life. In all things that you do, I allow God to walk through me by His wisdom and knowledge and by the Holy Spirit. Siya daw ang ilista kuling mantadi kabahan, mantada tutuluk di spiritu daw tobitua di keposisyon ko. O kuning kamuzon da auso insan kalatu teko kahanday. Day tindahanon ko sa bagay sa unghun makikiya untuk tumano ni Jesus. I never said that I am perfect person. Many times I have stumbled in my life. I have many weakness and shortcomings. But repentance is the best solution. That we walk by faith and we continue our path of being His disciple and righteous in His sight. Katawadan tabi na ko nga bi iti no. O bilog teko takudi kumantad iti. O tabi basan balakatos sima utama. Yang pa dia sungabi.